Bezuspešna akcija, ne baci smeće. Gledaj, evo pa. Daj se ovdje. Moj omiljeno mesto, tako. Wow, mogu da verujem se. Gledaj go, brak. Evo, nažalost, ovog mladića, njegovo omiljeno mesto je potopljeno. Da ne bijem kameru. Za ovog, evo ga ih puži, evo. Ćemo da pravimo čorbu, a kurac nema. Aj jebem. Barem smo puževe mogli da navati. Gledaj čoveč. Ovo nije normalno. Jel vidiš ovo drvo tamo gdje je? Ovo veliko ovdje. Gdje ima 3 kraka kao. Tu stajem ja pored njega. Ovo mi pravi ladovinu čovječe. A vidiš ona grana tamo u vodi što je pomera voda. E tu kako se zove, možda priđeš skroz, tu je peset. Gledaj ovamo čovječe. Ajmo ovamo gore. Eto da nema puževa čovječe. Viš kako baba race fivan za njih, majke mi. Gledaj ovo je. Čekaj, ovamo ima čini mi se još malo izliveno da... Jako ovo mjesec dana nema pecanja, ništa. Se oprostiš. Evo i bara vidite kako su putevi. Tu ćemo pecati. Tu ćemo pecati. Treba da napravimo onaj... Imam kameru dobru za ovo snimanje, znaš. Može i kad pecamo da stavimo, zoomiraš plovak i vidi se, razumiješ? Nego nemamo one nožice, ono, mamu mebe. Znaš da možda otvaramo novine sad? Ribolov Kosovo i Metohija. Pa pitao sam gore samo, ali jednomesečno da izlazi. Čeče. Ja koliko kuće tamo je?